Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni Nambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2. Ni Sambula binaka sa ikuengwa na ibalela kanino andai tukutuku nambongi andai. Sa kata sarti ko baka ngumutua na tambana ni Mbula na kiana sangai mena kakua ni na duruma mai na nonda bonua na mati na misila kabito biti ko mai New Zealand na ngonongo. Ena buku ni tikino ngori sa baru taka na tambana ni Mbula na soli ni dhula ni misila kasenga ni somi kibir kede nonda irbiangandi kibono tani. Tosa solia na ibasala ke ndua ngole kibono tani mena tora na idhula ni botoka ruana madhawa ni mbera na nona mbiuta na nonda bonua. Kana minista wuniwai Ifrahimi wangina mbete ni programu wata ni soli dhula ya tangu makikenda mai na kiana vito taumanda na mati na misila New Zealandi na tikabu ni ambaki. Sakatibakatiko na Fijian Competition and Consumer Commission na bei saubo ni waiwai. Mai tumbutiko na isau ni gasoline, wakakina na premix, kalutu na isau ni karsini, ya senga ni bisau na isau ni diesel. Waritang na buni lewa watawa ni FCCC o seni kabika chiuta, ni bei sau ki na isau ni waiwai, evumai ya na badhadha ya waedhuri, na ruana pamu ni waiwai mai Saudi Arabia, na bulo September. Na isau ni gasoline, sana tigo na ruana dola tinika dhiwa na sende ndona lita, ngona tumbo na walu na sende, premix sana tigo na kena isau bowe na ruana dola ruana sende ndona lita, ngori na tumbo na lima na sende, kalutu na isau ni karasini na ruana sende, kena isau bowe sana ndambe, na ndona dola lima sana bulu kabitu na sende ndona lita. Sana enrabi ba matau na bingarabi ni matambose ni beitau ni so ena nonda bonua, mebaka ni umaila bulebu ni badabadabo e botiko merkumuna, sana kitiko sare na tolu sana bulu katolu na milioni na dola. Kana minista ni matambose ni beitau ni o Premila Kumar ni sa tumbuti ngana ilabu endondonu me komuni ena biambaki kalurai na bawelewele ni matambose ni beitau ni ena non rangkarabwa na non reitabi. Warita ko Kumar na nona kawai ena tikinongo ena buku ni lulunga ni bengarabi ni matambose ni beitau ni. Sa tukuna tana Kumar ni sa soli na ngauna me adoba yani ni katulu sa bulukandua ni Disemba merana sauma kiena na leo ni bunua ena beitau ni na non rai bakadabadaba. Ena tukutuku ningito ena makini na rawani na katibaki mena taura na idobi ni World Rugby Player of the Year ena madhau meungo na halfback ni timu ni viti o Jerry Tuwai. Tuwai ya baka tututaki talanga ena runondolu tini kabitu baka kina ena mbaki sauti ena idobi batongo kabangole kina kibiwana embaki rua kibi Perry Baker. Ya sambuta na nonda buno Tuwai kena nona leo ni vale merula kitiko ena kena songo ni kena katibaki na vei idobi so ena rakabile habitu. Surete o Tuwai mitiko na songo krau ni kene mbalimbali ni sana rai tingo mitiko na idhobi na mbaki ngo ena ba idhori tiko na songo ni soli idhobi na singa tambungo mai chabani mai tabekeri na ibalela kani nonda itukutuku na kene ikuri rao ni na rongoda ena Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni bading binaka. Bula na lengo siapa? Do talita ka wale rongo sirma ka na Radio Fiji na kasi. Bula, ya Veronica Melo toka. Do talibio na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na vango merre telawa, go ngai tabua. Ando talita kana rongo na Radio Fiji 1 ando mai biti. Bula, go ngai no ke imba, ando talita wale na warong na Radio Fiji 1 ando mai biti. Ina wale. Ana dango saniter kwati. Ando talita ka bakalebu na rongo na Radio Fiji 1 eno sorry. Radio Fiji 1 nando mo iviti.